UMDC ke Kongres na maukar pentor umkra badru Deputy CM ke KHEDC uba pencenganyan CM uba long Working President ke Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC uletu baya ushimet kat hadu menta empat dan menu-menu wapasiaw na khat bandrung ke KNPP kumbaki parlok MDC ke belami na ke Kongres kentup laingot ke parlok kata uba Gabriel Walang ba Charles Marngar bat Dr. Sirsin Lingdo padang sien kirarung ke KNPP habakali halor kejing telot bat hiar ke Kongres hagejela hadin kejing mino ke MDC bat laingut ke MLA uba PNCM ule tu bat penpau kejing sengau diau ke bakrau da ke ba ainuksa habaki handman ki para ki yobreu ki mino na ying ke bayasa yebam jalang kadon kejing kenja Keding di situ lah jan. Pi haga family labi don nyungut separa. Ada angut imbi ying no taruh daga bahaya baik dan kenja. Ya kam tamlei wan mi laingut ibadi ki para ki men ki jonga ki kata ngi kenja. Tang bangi mak wi nomor ba ngatrai kila perkat bahan na barak kilia. Ngam don iban komen na jindi jindi. Tang batang kawai kalong ba. Na kaliang jogi haban presito bat presito bala kumlu baga parti kena khai. Ya pi kita orang bade benweng nok na pipi. Pinan aku jing dawa bade benweng nok presiden nomor di presiden ba. Midot ki emat leha dum tahu. Ya kata ngam don ki ban komen nomor ba presiden menin la clarify. Ha labu jingkli na kaliang ki babun ki media. Hoi ki jing sisha had arngut shwa ini sasangut kimi salaingut kimi hoi ki nangta plus bagi MDC ya kata ngam don nomor presiden jungi ula pensyai ditanggawi kalong kane baka balon kami ngi kalong ba don kam mani trilang nomor don laga jonga jinglong de jim kadon kami mut ban head party ne ban penhap presiden ne ban ya yu ni kadon kam ban kolektif itu yang soba de dan konsolidate ke parti kadang kami ba kalam step down iya kata bi aka junyo ijungnya kamtam maka por ka bakum kane kabarong very crisis kila nang ya step down no so presiden kata ri kanang mi bun ki iki enrei ngaso ba yamenta kalong ba presiden kalau gitu badan kami kalong ban revisit ban riluk ban haidin biang yaki iki baro ko ki jingjia ban ban ra ya ko phak thamai na ka bentaka lawi judun ba pala ko presiden kapan mit di kibegi ngelam kongres barim buka wan pa kadang kejingran kata maka jing sisa ngaso tangan ko nomor ba lagi pro ini ki bagawa on pai manga ko working president ke madam de bora ko ga working president makala mapala ko bu president ba Roni Vilendo ko president sai lada pro ini kiwan kamut bawan tan humapana wan lang hangi bat ngathai kamdon problem ini banya trilang rangkat mau president la ban le kat bamon claim ka collective views and opinion jogi weki collective Ba, nomor ni ya yang ada mentah, dan bakat mana menurut menurut. Kemudian empat ban kejing tu, bakin naik nak syara MPP. Maka dia por kabakum kan ni, mensua dalek sungsit anu nurulong, mentah tu balek sungsit anu long, mengapai ke situation kala, kajulong jongka, sanjima sema perkat peran sanjima sema kelak, yang ini keputusan kabangi haban long. Very alert bagi nom le songsit kanu ngin hap snap rangkat ya ka main jongu pai ba nomor pada ngile songsit meeting yo ba kalong agen je gi jong pai ba ya kumen swat ya mili dale songsit no kan nuru mili de mentang yu pai ba ga sung thu kumnu ban perkat agi jadi bakasan masima na kala hap siang